ulang tahun I love you mana? enggak. Seneng enggak kakak? Enggak. Tell me it's time to come home. I don't care what you say anymore. This is my life. Go ahead with your own life. Leave me alone. Assalamualaikum. Kita makan di Gili Trawangan dulu ya. Makan malam dalam rangka hari ulang tahun Kak Ade. Ya, suaminya Ayu Maya. Kita makan dulu ulang tahun dari adik-adik Kak Leki, Kak Ade, Adel, Ayu Maya, Mama.